وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك والسلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بالنام خدای رحمان و رحیم بیجمار حمد و ثنای قلب و جان امد دنج بوی خالق کون و مکان وی به انسان دای زانین با کرم خوندن و هم حکمت و علم و قلم اول و هم آخر رب عظیم هم علیم و هم کریم و هم رحیم مالک افلاک و عظمان بحر و بر رازق جمله هین رحد بر ام تمام آنین وجود بقدرته جن و انسان وی به اسم رحمته نعمت خوش ام کرن کو مسلمان هم محمد سرسر مکر شبان بوی هدایت دام قرآن کریم رهبر چون ناصرات المستقیم ای خدای به شریک و به مکان تو به ایمان نهلی تو زبان دور نکیم تاهبن کو ام بجین یک دم یا رب جدین خوی مبین ما بکی یا رب ج اهل پر وفا تابع ریکا محمد مصطفى شاش نکیمش بده تا آخرته طاهرین امن بجنان و جنته امج عشقا جان و دل با خوش کلام هر ببیجن الصلاة و السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. مصطفى خدي نسب کی عالیه اوج آل مالک پر اصلیه نو کسین قوم جهان ملک عرب کس نبوک وی خدی آلی نسب لو کو او پیغمبر راست و امین هات جنس لا دوست رب العالمین او چه خوش باو چه خوش جد شریف بس کو ابراهیم خلیل او حنیف باو کال انبیای پر عزیز صاحب جین و جیانک پر تمیز هم جنس لا اسماعیل جان حلیم رونیا چاو خلیل پر کریم او زبیه جان فدای زردم خادم بیتا رحیم و زمزم بوی اجداد محمد نفدیار
خزمتا كعبي جوي ما ياديار لو قريشين بجزيرة أف زمان بون خدي رومة قدر نشان نور أحمد تاج آدم بربجر هات بشتا سلسلك فرخاس ومير بافو قالي وي أذن باختلاف توب قنجي ناس تبون وباك وصاف كونوا را أحمد جعدنا نهات خوار كتيا بشتا مدو باشي چو نزار مدرو إلياس مدركة پشتیوان تخو زيمة دورة پشتا كنان ندرو مالك فحر غالب أو شرف هر يكي داخل خيزير السدف أو أمانة هات جوان دست لعي كعب مر هم كلاب هم قسي جو قسي نازل بسر عبد المناف دور هاشم قرتي نور شفاف هات عبد المطلب دور رايران تاكو جو جمع عبد الله نور جان هات دنيا او جوين اسلا تميز او رسول كل هر عالم عزيز امجى اشقا جان ودل با خوش كلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله إن شاء الله الرحمن بريز وبحرمات أمتبه برا صلوات سر حبيبي ربي عز وجل إن شاء الله عيداء وججنا لعالم دايروز الصلاة عليك والسلام عليك هات دنيا مصطفى لو صد بيروز الصلاة عليك والسلام عليك صد بيروز ويا مزكين هاد أي برا الصلاة عليك والسلام عليك صد بيروز هاد خاتم پیغمبرا الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات یار یاران سد پیروز الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات قاعد و رزان دوست الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات مرشد مؤمنا الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات قنج انسان و جنا الصلاة عليك والسلام عليك صد بيروز هاد بخشوان باغ دين الصلاة عليك والسلام عليك لالا ونسرين ونرجز بونهشين الصلاة عليك والسلام عليك صد بيروز هاد خرشد عرض وسما الصلاة عليك والسلام عليك هاد طبيب وملهم درد وخما الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات او شفیع محشره الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات خودی حوض کوثره الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات نبی اسلام حنیف الصلاة عليك والسلام عليك
عليك سد فیروز هات صاحب آلا شریف الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هات خودی قرآن کریم الصلاة عليك والسلام عليك هات رزان صراط المستقيم الصلاة عليك والسلام عليك سر خير بأب بهار وأبني روز الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز صد پیروز صد پیروز الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك السلام عليك على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكبير تكبير تكبير. Mevlidhan kardeşlerimize hepinizin adına teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Değerli peygamber aşıkları, şimdi hep beraber Allah Resulüne selam gönderelim inşallah. Ben ifademi kullandıktan sonra sizler gür bir sada ile selam olsun diyeceksiniz. Hazır mıyız? Daha gür. Hazır mıyız? Varlığın incisine. Daha gür. Varlığın incisine. Selam olsun. Mücahitlerin rehberine. Selam olsun. Alemler efendisine. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun sana efendim. İzzet sende, şeref sende, şan sendedir. Yenilmez ordular karşısında kahreden zaferler senindir. Selam olsun sana, selam olsun sana ey batılın zillet sebebi, ahlaksız bir topluma ahlak önderi yetiştiren ahlak ve adalet rehberi. Tekbir! Rabbim sesinizi daha gür ve daha güzel eylesin inşallah. Şimdi ilahi ve ezgilerle sanatçı kardeşlerimiz bizlerle olacak, kendilerini dinliyoruz. Rezaneli peşyameye evindari peygamberin Rezaneli peşyameye evindari peygamberin Evindarın evindarın evindari Muhammedin Evindarın evindarın evindari peygamberin Evindarın evindarın evindari Muhammedin Evindarın evindarın evindari peygamberin Tekbir!
عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك محمد سيدي عالم محمد أفتدي عالم محمد أشرفي عالم محمد أكرمي عالم محمد سيدي عالم محمد أفتدي عالم محمد أشرفي عالم محمد أكرمي عالم شاهي شاهاني محمد جاني جاناني محمد نورات عواني محمد صبرا قلباني شاهي شاهاني محمد جاني جاناني محمد نورات عواني محمد صبرا قلباني صبرا قلباني بأمر قرآن محمد هردك فرمان محمد عالم جر حيران محمد تمجر قربان محمد بأمر قرآن محمد هردك فرمان محمد عالم جر حيران محمد تمجر قربان رست أميني محمد أمة حبيبي محمد كفت شيريني محمد وغمر ديني رست أميني محمد أمة حبيبي محمد كفت شيريني محمد وغمر ديني وغمر ديني محمد صاحب تاج محمد هدي ميراج محمد راي لاج محمد نور سر تاج محمد صاحب تاج محمد هدي ميراج محمد راي لاج محمد نور سر تاج نبي وبيغمبر محمد حبيب وسرور محمد مرشد اكبر محمد رضا نور رهبر نبي وبيغمبر محمد حبيب وسرور محمد مرشد اكبر محمد رضا نور رهبر رضا نور رهبر تكبير تكبير
gebe yeşil bütün umutlar. Aşka açılır güller, aşılacak tüm yollar. Yeni bir nurda gebe yeşil bütün umutlar. Aşka açılır güller, aşılacak tüm yollar. Kaptırken ilk defa geldi huzur ve sefa. Yolları Müslümanlar bu Muhammed verince. Kaptırken ilk defa geldi huzur ve sefa. Yolları Müslümanlar bu Muhammed verince. Tekbir, tekbir, Allahu Ekber, Muhammed bize rehber. Ya Rabbi bizleri de Muhammed'e kıl nefer. Tekbir, Allahu Ekber, Muhammed bize rehber. Ya Rabbi bizleri de Muhammed'e kıl nefer. Tekbir, tekbir, tekbir. Saklandı yarasalar, kaçıştı tüm şeytanlar. Kalktı sözde yasalar, Nur Muhammed gelince. Saklandı yarasalar, kaçıştı tüm şeytanlar. Kalktı sözde yasalar, Nur Muhammed gelince. Elde tevhid sancağı, söndü şirkin ocağı. Yırtıldı zulmün ağı, Nur Muhammed gelince. Elde tevhid bayrağı, söndü şirkin ocağı. Yırtıldı zulmün ağı, Nur Muhammed gelince. Tekbir, tekbir, Allahu Ekber, Muhammed bize rehber. Ya Rabbi bizleri de Muhammed'e kıl nefer. Tekbir, Allahu Ekber, Muhammed bize rehber. Ya Rabbi bizleri de Muhammed'e kıl nefer. Tekbir, tekbir, tekbir. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. بله خدای تعالی جبرائیل ما هنرمند راضی به و عشق پیغمبر جدل وازیده که جدل ما جدل وازیده که انشاءالله یا رسول الله قلم جي مخلوق عولتن وساند cennet bi nurate hat eşkı uha xemiland nurate qetandın taristani deriye tövbe bite ve bun ya Resulallah hestire çave mazluma bite sekinin bite dest bikeniye kirin zaroke eti musevi jaru bir siyajı destete ter xwarın jukaniya dilete av vakharın evin cermevan reş bite koletiye xelas bun o hilkişyan mekamı en bilind veka Ebu Zer veka Selman veka Bilal ya Resulallah dünya ser saru pir binavete can bu kuta dest avete adili her tişt kuta heskir hat heskirin tişte ku ned hat heskirin dil coştu bıçağa navete tegotin rahten cezbe vakta navete begotin bican u becan ji kainat her cehbe bimilyona salat bimilyona selam tinin te ya Resulallah. Tekbir! 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 11 yaşında Menekşe isminde bir kız çocuğu kaybolmuştur. Ailesi sağ taraftan platformun olduğu sağ taraftan alabilir ve çocuğu kaybolan ya da kaybolmuş çocuk gören kardeşlerimiz de yine aynı şekilde platformun sağ tarafına getirebilirler. Beni gel evinde Ali Peygamber Nihacı boy akıftına kurmancı Endam İttihadul Ulema'ya Seyda'yma ebi pır kıymet Molla Beşir Varol Ez daveti platform etkim Keremkin Seydam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لسر پیغمبر عدالت صلوات، لسر پیغمبر حرية وآزادية صلوات. أتوازم تب صلوات أبدن دنگي خو بلندكن. لسر پیغمبر إنسانية صلوات، سر پیغمبر خدا پیغمبر رحمت صلوات، سر پیغمبر اخلاق قنج و حق و عدالت صلوات. ونتبدأ بخير هاتنا ونسر شعبي مرا هاتنا خدي خيرا ومزنك مكافاتا ومزنك كون هاتن وحجي كرنا خواج في پیغمبر خدا را پیغمبر رب كائنات را ونشان دا. أبيا إن شاء الله لبا خدي وجوارا ببا شاهدي كوفاي ونحش پیغمبر خدا جل جلاله دكين دوي روجا صرمادة دوي البرفي سقمهاني ونهاتن والفيدي جفيان وأف أزيتهاني دا برشعفي خوا جبرفي ونتفدا بخير هاتنا أف روج روجا كبيروزا روجا ميا چونکو روجا هاتنا پیغمبر ميا صلى الله عليه وسلم پیغمبر هاني رهبر انسانيتي لورا انسان مخلوق خدانا اف پیغمبر جي پیغمبر خدايا خدا جل جلاله اف پیغمبر هاجمر رهبر شان ديه هر کس خو رهبر كار اعلان بك اما عسل اوك وربي كائنات رهبر اعلان بك جبروي أو محمد صلى الله عليه وسلم ربي كائنات ويجمرج تمام إنسانية الرهبر إعلان كريا أف پیغمبر بريجي كو خدي واشان دي أو جي رهبر بون هر يك جوان رهبر قومي خوتني بون أما محمد صلى الله عليه وسلم كو پیغمبر پاشيه خدای تعالی ویش تمام انسانیت را رهبر اعلان کریه جبر وی تمام انسانا انس و جن تف ملائکه تمام کائنات مجبور ایمان بی پیغمبر هانی بینه لورا رب کائنات وی رهبر اعلان کریه پیغمبر اعلان کریه سروک و مظن اعلان کریش کائنات را خدات قرآن ده بيان كريا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين متج عالمي رحمة شاندية إنساني رحمتي بخوازة إنساني عدالتي بخوازة إنساني حقية بخوازة إنساني بسركتني بخوازة إنساني آزادية دركتنا جبن ظلم وحقارتي تعدي بخوازة خدای تعالی اف پیغمبر جیر اعلان کریه کو بده پیوی پیغمبر هانه ام از چند حقیقتا جواره بیجم وان حقیقتی هانه ام جبیر نکن ام بین نبیر آخوه الحمدلله باوریا مبوان حقیقتا هیا جلو ما ام لفیده جویانه اما انسان جانا غافل دبه ام جوان چند حقیقتی ها غافل نبن یک جوان حقیقتا اوه ام بريت نبون ربي كائنات ام خلقان دنا جديا مرا شاوا خدي ام جديا ما خلقان دنا مروجا كي بمرين هنا اخرتي خدي تعالى جل جلاله حياة كريه دمرحلة حياتي هنا مرحلة جي مرحلة امتحانية مرحلة دوام مرحلة مكافات وجزايا اف حياتا مي دنياك وخدا دايما فيقام لفي دنياها دجي اف مرحلة امتحانية ربي كائنات ام انين في عالمها في دنياها ربي كائنات ما بقلك تشتا امتحانتك خالق كائنات جمرة دينك شاندية بواسطة انبياء اخوة جمرة ديني قوي باشي إسلام شاندية بواسطة حضرة محمد صلى الله عليه وسلم
اف ديني هانكي هم جمارة امتحانه كامل بي ديني خدي هرن يامي نچن كم البي ديني ربي كائناتي هرن امي في امتحانا خوي في دنياها قازانشكن كما اف امتحان قازانشكر ام دريه قبريره ضرباسي اخرتي بون امي ملائكت و بمراسم ورنا بيشياما ما ببنا جنتا خدا جي ابديتي امي ابدي جنتا خدي دلقوري دلي خو كيفا خو بيزور وزحمتي امي بجي ابدي ابدي دي الور مرنتنا حياة جنتي القوري دلي انسانه انسان شبق هذا الجنة هي ربي كائناتي قوتي وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين تشتيد لي انسان بخوازة حياتك وصل جنة هي تشتيد شعبي انسان جي زوقي بسطين الجنة هي وقتا خدي محافظك ام في لبي ديني خدي نچن لبي حكم احكام الشريعة ربي خو نچن ام ندنا پای وی پیغمبری کو خودی ویجمارا ارنک و اسوه نشان دایه ام لپای پیغمبری خو نچن ام وی امتحان ونداکن کو ام وی امتحان ونداکن خودی محافظه کم دریه قبریره می دیسا درباسی آخرتی ببن اما وی ملائکت عذاب زبانی وی ورن پیشیامه زنجیره بخنستوی و مبکشین عذاب خودی مبکشین جهنمی جبر في حقيقتها اف حقيقتك صد بيستو 4000 پیغمبر بيان كريا قرآن معجزة البيان في حقيقة بيجا اف نجيروكو حكاينا قرآن معجزة كلامي خديا خدي قوتيا ونباور ناكن اف قرآن كلامي من كتابك وكوي بدا تمام انسو جنالها بجفن بدا كتابك وكفي كتابي تشيكن اگر نکربن کتاب کو سا چیکن برا سوره کش سوره و قرآن چیکن 1400 ساله افقاس فیلوزوفی دنیای عالم و زانای دنیای نکارن سوره کی وک سوره قرآن چیکن اف دلیلک و اف قرآن کلام رب کائناتیه جبر وی تشتید في قرآن ده تفحق راستن جبر وی خدي تعالى جل جلاله في قرآن هذا بيان كريا قلت يا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما إنس جن جبو عبادتي خو خلقاندنا خدي تعالى أم جبو عبادتي خو خلقاندنا عبادتي خدي تشيا عبادتي خدي جل جلاله أبا شت حياة إنسان ذهبا حقي هر تشتكي ده امرك خدي هي خدات حقي هر تشتكي ده امرك شانديه وقتا ام حياتا خلقوري امري خدي باجون لقوري شريعتا خدي نظاما خدي قانوني خدي حكمي خدي ام حياتا خل في الدنيا باجون حتى نفسا خوي باشي امي في امتحان كاركن هم امي الدنيا خو مسعود بن امي كيف خوش بن امي دلشاد بن دردو كل سر منامين الظالم نكار الظلم المبكن نكار مسلط ببن لسرما افقص حالي مي بريشان كو ايرو ظالم ديكتاتور كافر خراب نقنش ايرو تعدو ازيتي الدنما افقا دلو كل ايش افقا نخوشيكو ايرو دناف مدى هنا تف سببي وي افج بركو ام لبر ام لبي حكمي ربي خناتشن سبب ابا اگر ام لبقوري كو رجتا ربي مجمرا نفيساندي حكمي ربي مجمرا نفيساندي ام لبي وي حياتا خو عياركن لبي وي هرن اف دنيا هانيكي وي ببا جنة وقليستان اما افقى الظلم تعدي ايرو الدنيا هنا تف سببكو انسان لبي حكمي ربي خناتشن چونكو نافكي خدي عادلة حكمي عدالتي حكمي خدية اوجي خدا اف حكمي خوا بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم جمار الشاندية في حكم معنى كلمة إسلامي كلمة كمر في مسلمان دبا لا إله إلا الله
محمد رسول الله معناوي أبا جغيري خدا أم تحاكما تمزنا تربا تإلها تمعبودا أم قبولناكن جربي جغيري خدا جل جلاله چونكو ايكو كائنات خلقان دي أوا ايكو ام خلقان دنا نانو آبي ما رزقي ما هرتشتي ما أوددا ما تمامي ذره وداماري وجودا ما تب أمري وي دافيجن هرتشتي ما دستي وي ديه ام دو دنيا خودجي محتاجي في ربي كائناتنا ام دو آخرتا خودجي محتاجي وينا جبروي ام جغيري حكمي وي بيفا تحكما قبول ناكن ام بدفي خو شاهدي ددن بزماني خو بقلبي خو شاهدي ددن ام دبيجن اشهد ان لا اله الا الله جغيري ربي كائناتي بفم تإلها تربى تخالق ام قبول ناكن كلمات دوا محمد رسول الله محمد رسولي خديه امر نهي خدي عدالتا خوا ديني خوا حقيا خوا ريا خلاصيا مبواسطة محمد جمرة بيان كريا دائمة خدا اوش خورا كريا الچي كريا قاصد كريا رسول خدي تعالى او سوزجي خدي اوه ايكل سرنا في خدي خبر دا محمد صلى الله عليه وسلم خدا او تعيين كريا كل سرنا في خبر دا جبرفي قركم حكم ربي خوش محمد بعلم عليه الصلاة والسلام ام قرآنك خدي بواسطة محمد شان دي قرم وي قرآني بخوينن ريا حق وعدالتي اوه انسان بخواز جبل ظلمي خلاص ببا قرك انسان لبيك وي كتابك خدي بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم جمرة شاندي قرا انسان وي كتابي بخوينا حياته خلقوري وي عيارك قرا ام حياته پیغمبري خو بخوينن ام حياته پیغمبري خو نخوينن ام ريا خلاصيه بدست ناخن خدا او ارنك جمرة نشان دايه موديل ارنك جمرة او اسوة او خديت قرآن ده بيان كريه ولكم في رسول الله اسوة حسنة جورت پیغمبری خودی ده ارنکا خوش ان قنج محمد عليه الصلاة والسلام حياتا خو ونقوري وي عيار كن ونش تمام درد وكل الدنيا وآخرتي خلاص بن جبر في قرم حياتا پیغمبری خو بخوينن قرم سنتاوي ام بخوينن ام تحقيب بكن حياتا خو القوري وي عيار كن هنجي اميل دنياي جبكيجنا مرادا خو چه درد و كل مهنوي رابن امي بقيجنا مراد اخوة لآخرتي جي امي بقيجنا مراد اخوة اميش عذابي خدي خلاص بن امي بكمنا جنتا ربي خد ابدي ابدي دنا في صفا انساني قنج وباشته جبرفي اگر امحش پیغمبري امحش ربي خدكن قرم لبي پیغمبري خدا هرن خدي قوتيه ولكم خدي قوتيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله أجر ونحش خدي دكين لبي محمد هرن عليه الصلاة والسلام هنجي وخديجي حجوة بك كو أم بيجن أم حش خدي دكين أم لبي محمد نكن حياته خلقوري حياته وعيار نكن ويشخورا نكن مظن رهبان أم لبي كافرة ظالمة خرابة نياري خدي وبيغمبري خدي نياري إنسانيتي أم هرم بدنا بيوا أم نل دنيا دقيجنا هدف أخو مراد أخو نل آخرتي أم دقيجنا هدف أخو مراد أخو أمي الدنيا يجي ونداكن دائمي وظالم وكافر وخراب وديكتاتور ما بع وما بخابينن وما استعمال بكن شورج ظلم خورج كفر خورج دنيا خورج منفعة خورج امي دائمي قربان بن امي دائم بزا كيريبن اما وي ظالم وكافر جي جفان جوي خوينا مجوي او كاما ازيت وتعدى مظالم واستفاده بكن ام استفاده ناكن امي بنا قربانا ظالمه اما وقتا ام لبي پیغمبري خدا هرن هنجي امي بقيجنا مرادا خو هنجي وي ظالم ببنا قربانا ما ام نابنا قربانا ظالم وكافره جبروي ام خو ببني خدي بقرن خدي القرآن ده بيان كريا واعتصموا بحبل الله جميعا تب هفرب وريسي خدي بقرن مرف خو بوريسي خدي بقرن
مروی خلاص بده ها کی خب وریث خودی دین اسلام عدالت کو خودی شاندیج محمد رسول الله علیه و سلم ام دست خباب نوی زنجیره وریث خودی امی خلاص ببن تمام ظلم ظالم امی خلاص ببن Tekbir! 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 خودت آيات جديدة وهاك بيان كريا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها كسيكو إنكار طاغوت أبكر طاغوت إيكو الجوري أمري خدي رانابن رونان الجوري أمري خدي نامشن بحكمي خدي حكم ناكن بهنك حكمي دي حكم دكن أو طاغوت خدي نافي واندانية طاغوت وقتا أم لبر طاغوت رابن وأم إيماني بخدي بين بربي كائناتك وأن حكمي حق وعادل إيه خدا وبيغمبري خدايا أم خوي جاخي أم وريسي خدي بقرن ويج أف وريسي خدي قطاندن جيرتنا تجار أف وريس ناقته إنساني خب وريسي خدي بقروي خلاص بده جبر في إنسانية شقة شخدي دور بويا أو قازيدة كتيا بن ظلم وتعديدة إنسانا شقة ديني خدي فقريانا دستي قوافتنا زنجيرا خدي جبن ظلم وتعدي وأزيدي تمامي دردو كله نخوشيا خلاص بونا جبر في رجتا خدي جمرة أبا أم رجتا خديت حقي خدا تطبيق أم لبي ريا خدي هرن أم لبي ريا پیغمبر هرن ربي ما خدايا خدا پیغمبر جمرة رهبر شاندية بشتي رسول الله احتياجيا مبتر رهبري تيتنا رهبري حق وعدالتي أوى رهبري تمام أخلاق وقنج أوى جبر في أم فقرن لبيغمبري خوا شاو أميرو الفرجفيانا عين يوصل هرجي أم دستي خبابنا زنجيرا خديم هنا جامية هنا جي قنجية جي خيري جي ريا خدي الكوبة أم لويدي بجبن إيدي خدت على خيرا ومظنك ونبخيراتنا ديسان سرشعبي مرهاتنا خدت على مكافاتا ومظنك خدت على وبي خبر شفاعتا بيغمبري صلى الله عليه وسلم ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tekbir! 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 Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. İttihadül Ulema üyelerinden Molla Beşir Varol hocamıza bu anlamlı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allahu Teala kendilerinden razı olsun. Ali Sümertaş isminde bir erkek çocuk kaybolmuştur. Bulan kardeşlerimiz platformun kenarına getirsinler inşallah. Efendimiz vefatına yakın ashabını toparlayarak kimin bende hakkı varsa söylesin dedi. Bu isteğini 3 kere tekrarlayınca Hazreti Ukkaşe anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Bir savaş sonrası ben sizin devenizin yanına yaklaştığım sırada devenizi kırbaçlamak isterken bana vurmuştunuz dedi. Efendimiz de bunun yanlışlıkla olduğunu ama yine de bunun bir hak olduğunu söyleyip kırbacı getirtince Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ayağa kalkarak ey Ukkaşe ne oluyorsun? Ne yapıyorsun? İşte önündeyiz. Hakkını bizden al deyince Allah Resulü onlara engel oldu. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin atılarak ey Ukkaşe ne yapıyorsun? Biliyorsun ki biz Allah Resulü'nün torunlarıyız. Hakkını bizden aldığında ondan almış sayılırsın. Ne olursun bize vur. Ne olursun ona vurma. Efendimiz onlara da engel olduktan sonra ey Ukkaşe
vuracaksan vur dedi. Hazreti Ukkaşe, ey Allah'ın Resulü, siz bana vurduğunuzda ben çıplaktım. Resulullah hiç duraksamadan, hiç tereddüt etmeden elbisesini çıkardı ve buyur hiç çekinmeden istediğin kadar vur dedi. Sahabeler yüksek sesle ağlıyorlardı. Mekke ağlıyordu, Medine ağlıyordu. İnsanlık sus puz, zaman sanki durmuş. Adaleti duyanlar, adaleti görenler hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Sanki gözyaşları sesleniyor. Ey Ukkaşe, ne olursun yapma, ne olursun Resulullah'ı üzme. Hazreti Ukkaşe Efendimizin arkasında sahabelerin gözleri yere bakıyor. Başını kaldırabilen yok. Yürek dayanmıyor. Zaman adeta durmuş. Ve o anda Hazreti Ukkaşe hızla Efendimizin sırtına yapışarak peygamberlik mührünü öptü ve anam babam sana feda olsun. Kim sana kıyabilir? Kim seni üzebilir? Benim amacım senin mübarek vücudunu öperek senin hürmetine Rabbimin rızasını kazanmak ve cehennem azabından kurtulmaktır dedi. Allah'ım, ya Rabbim, Resulullah'ı haberdar eyle ki bu ümmet onu unutmamış, adaletini unutmamış. Onun için bir aradalar, onun için işte meydanlardalar. Tekbir! 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 Evet, Allah sizlerden razı olsun inşallah. Şimdi Peygamber Efendimiz'e sevdalı kardeşlerimizden yine birbirinden güzel ilahi ve ezgiler dinleyeceğiz. Mikrofonu kendilerine bırakıyorum. Esselatu aleyk vesselamu aleyk. Esselatu aleyk vesselamu aleyk. Esselatu aleyk. Esselamu aleyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hun hammub tebda khiratin geli evindar Muhammed aleyhissalatu vesselam. Ve inşallahurrahman eme şve pırz bikin, eme bejin, seruke me, rehberi me, rezone me, kiye? 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 Vallahi Muhammed'e, billahi Muhammed'e, tekbir! 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 رهبر مرزان مکیه محمد 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 دکا بیجن خلاسیان بهبر انشالله آزاد یا مکیه دکا بیجن سروکی رهبر مرزان مکیه دکا بیجن خلاسیان رزگاریان آزاد یا مکیه محمد محمد روح و جان محمد 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 دل و جان محمد 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 روح و جان محمد 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 دل و جان محمد تکبیر 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 الله اکبر
مطابي بما دختور مكية داكو بيجن أبي نوم محبتام صحبتام Bahadır inşallah. داكو بيجن حكيمة مطابي بما دختور مكية داكو بيجن أبي نوم محبتام صحبتام مكية محمد محمد روحو جانا محمد 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 دلو جانا محمد 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 روحو جانا محمد 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 دلو جانا محمد تكبير 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد جمال رهبان دنكو بيجن يكيتي براتي بأمة بكية دنكو بيجن چاره سريا برزگريكو في كلمة بكية دنكو بيجن يكيتي براتي بأمة بكية دنكو بيجن چاره سريا برزگريكو ملت مكية محمد محمد روحو جانا محمد 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 دلو جانا محمد 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 روحو جانا محمد 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 دلو جانا محمد 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 روحو جانا محمد 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 دلو جانا محمد تكبير Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli peygamber aşkları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geli evin darin durumet, vun khair hatine mevluda, nebiye pır ve kıymet. Ve hevra inşallah dengek evininden tekbir binin, başı inşallah elbet defa versin. Tekbir! 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 Her Nisan'ın 20'sinde baharını güneşinde yetimlerin gülüşünde görünürsün ya Muhammed. Ey mübarek salat selam sana indi yüce kelam kurban sana anam babam sevdalısın ya Muhammed. Salat selam olsun sana ya Muhammed ya Muhammed. Canlar kurban olsun sana ya Muhammed ya Muhammed. Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Muhammed. Adalet seninle geldi, asrı saadet güzeldi, yaşlı küçük dile geldi, sana ağlar Ya Muhammed. Salat selam olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Canlar kurban olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Tekbir! 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 Doymadı alem sana yar, kısa sürdü nazlı bahar, sensiz kalan inan bir çare sensin Ya Muhammed. Ehli akıl iman eder, ölümüne biat eder, yoluna can kurban eder, yolundayız Ya Muhammed. Salat selam olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Canlar kurban olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Salat selam olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Canlar kurban olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Tekbir! Salli ala seyyidina Muhammed. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. Kardeşlerimize okudukları bu güzel eserlerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Menekşe Menteş, Gülsüm Düzgün isimli kız çocukları kaybolmuştur. Platformun kenarında duruyorlar. Aileleri alabilirler. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud Dağı'nı seyrettik. Okçular Tepesi'nden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanın kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik Okçular Tepesi'nden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Tekbir! 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 Rabbim sesinizi daha gür ve daha güzel eylesin inşallah. Programımız Allah'ın izniyle tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şimdi Peygamber Sevdaları Vakfı Marmara Koordinatörlüğü dönem sözcüsü Yusuf Tutak hocamız günün anlam ve önemine yönelik Türkçe konuşmalarını yapacaklar. Kendilerine bir mikrofonu arz ediyorum. Esselatu aleyk. Esselamu aleyk. Esselatu aleyk. Esselamu aleyk. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah.
şuradan kürsüye doğru yürürken ben başka şeyleri hayal ediyordum sizlerle paylaşmak adına. Ama kürsüden çıkarken şuradan pirifanileri gördüm. Bastonu elinde, 2 büklüm olmuş. Ama Muhammed'i sevda onu bu meydana taşımış. Benim söyleyeceklerimin tamamı aklımdan gitti. Ama bir şey kaldı. Bir şey. O da Muhammed'i sevda. Böyle küçük, büyük, yaşlı, genç, kadın, erkek dinlemeden meydanlara taşıyor, böyle meydanlara işte. Hep gençlerden bahsettik bazen. Hep yaşlılardan bahsettik bazen. Ama çocukları görüyorum, çocukları. O küçücük çocuklar, ellerinde bayraklar, üzerinde tertemiz elbiseleri, anneleri güzelce süslemiş, boncuk boncuk kolyeler takmış, saçlarına tokalar takmış, meydana getirmiş. Niye gelmiş? Muhammed'i sevda, Muhammed'i sevda bu işte. Daha önce ben paylaşmıştım belki sizlerle. Ama emin olun şu anda tam yeri. Ben şu sevdayı görünce, yaşlıları görünce, gençleri görünce, çocukları görünce, çocukları, emin olun Medine'ye gittim. Medine'ye. Haydi sizlerle beraber bir daha gidelim. Yer Medine. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın sevdasının, kokusunun dolaştığı o sokaklarda. Efendimiz dışarıya çıkıyor. 2 grup çocuk karşı karşıya durmuşlar. Saf kurmuşlar, oyun oynuyorlar. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dönüyor, bakıyor onlara, bakıyor. İzin verir misiniz çocuklar, ben de sizinle oynayayım diyeyim. Bana da izin verir misiniz? Çocuklar kanatları olsa uçacak, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlarla oyun oynayacak. Oyun ne peki? Yan taraf hedef koymuş, bu taraf hedef koymuş, ok atıyorlar. Efendimiz bir tarafa geçiyor. Haydi diyorlar ya Resulullah, at oklarını. Oklar atılıyor birer ikişer. En son sıra Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Efendimiz kendisi de oku atıyor. Karşı taraftaki çocuklara dönüyor. Haydi diyor çocuklar, şimdi sıra sizde. Siz okları atmaya başlayın. Olmaz. Bizim sıra bitti çocuklar. Sıra sizde. Olmaz. Niçin? Ya Resulullah, biz ok atmayı senin düşmanlarına atmak için öğreniyoruz. Senin olduğun tarafa biz ok atmayız. Allahu Ekber. Ben bugün çocukları görünce emin olun o çocukları hatırladım. Çocuklar nerede çocuklar? Ellerini bir kaldırsınlar, göreyim onları, göreyim. Evet, işte böyle. Siz çocuklar, siz gençler, yarın öbür gün birileri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ok atarsa siz onlara ok atmaya var mısınız? Duymadım. Yahu Van'dan bu kadar mı ses çıkıyor? Var mısınız? Hay Allah sizden razı olsun. Ben de sizinle beraber varım. Konumuz ahlak ve adalet rehberi. Ahlakından örnekler vereyim. Ben söylemeyeyim. Onun düşmanı olanlar söylesin. Nasıl bir ahlaka sahip? Ona düşman olanlar itiraf edecek. Biraz sonra size örnek vereceğim. Yer Bedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orduyu kormuş, orduyu denetliyor. Yanlarına gidip geliyor. O arada gençlerden bir tanesi, ismi Sevad İbni Huzeyye, şöyle bir adım önde durmuş. Biraz sonra savaş başlayacak ya, biraz sonra cihat başlayacak ya, bir adım önde, ben hemen koşayım, ilk ben gideyim endişesi var. Efendimiz gelecek, Sevad diyecek, bir adım geriye git. Sevad bir adım geriye atacak,
Resulullah Aleyhisselam turunu tamamlayacak. Geri gelecek, bakacak Sevat yine bir adım önde. Diyecek ki Sevat bir adım geriye git, safı bozma. Turunu tamamlayacak, geri gelecek. Bakacak Sevat yine önde. Elinde bir kamçısı var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Biraz göbekli bir genç. Biraz göbeği var. Şöyle göbeğine dokunacak. O kamçı, elindeki kamçıyla Sevat diyecek. 3 defadır seni uyarıyorum. Safı düzel, safı bozma. Sevat diyecek ki ay ya Resulullah sen beni incittin. Hayatında adaletten zerre kadar taviz olmayan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anında duracak. Hemen duracak. Ben senin karnını mı acıttım Sevat? Evet ya Resulullah. Diyecek ki al sana kamçı. Biraz sonra Bedir Savaşı başlayacak. Ey ordu komutanları, ey devlet başkanları, durun dinleyin. Ordu komutanlığı nasıl olur? Devlet başkanlığı nasıl olur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenin. Tekbir! Kamçıyı uzatacak Sevat'a. Sevat diyecek hemen al, sen de o kamçıyla benim vücuduma vur. Sahabelerin kanı donuyor. Biraz sonra Bedir başlayacak ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam durmuş. Haydi diyor Sevat vur. Yok diyor ya Resulullah. Yok böyle olmaz. Peki nasıl olur? Sen vurduğunda benim göbeğim açıktaydı. Sen de göbeğini aç, ben senin göbeğine vuracağım. Tamam diyecek. Aha da açtım. Gel vur. Sevat gelecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Eğilecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göbeğine bir tane öpücük konduracak. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Anam babam fedâke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulullah. Anam babam ve nefsim feda olsun sana ya Resulullah. Tekbir! Tekbir! Benim elim hiç sana kalkar mı ya Resulullah? Biraz sonra çıkacağım savaş meydanına. Ama bilmiyorum, belki dönerim, belki dönmem. İstedim ki dünyadan son nasibim senin vücuduna kondurduğum öpücük olsun. Subhanallah. İnsanlığın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceği çok şey var. Hayvan hakları mı diyorsunuz? Zannetmeyin sadece insanlara kucak açmış ha. Bir deve koştura koştura geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Efendimiz hemen pür dikkat dönüyor. Nerede bu devenin sahibi? Sahipleri geliyor. Buyur ya Resulullah, bu deve sizi şikayet ediyor. Ne diyor ki ya Resulullah? Diyor ki siz onun gençliğinde onun sırtına yük yüklemişsiniz. Onunla işinizi görmüşsünüz. Ama şimdi iş bitti. Onu kesmeyi düşünüyormuşsunuz. Sizi şikayet ediyor. Doğru söylüyor deve ya Resulullah diyor. Alın size 100 dirhem, 100 gümüş para, deveyi salın gitsin. Sonra dönecek deveye diyecek ki haydi yürü git, artık kimse sana dokunamayacak. Zannetmeyin birileri şimdi kalkmış hayvan haklarından bahsediyor ha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en büyük, en adil hayvan hakları savunucusudur da aynı zamanda. Mekke'nin fethine gidiliyor. Affedersiniz ama bir köpek yavrusu yavrulamış. 10.000 kişilik orduyu durduruyor. Dur buraya, kimse gidip o köpeği rahatsız etmesin. Subhanallah. Zannetmeyin birileri savunuyor böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurun, biraz önce şurada şu koltuklarda o engelli kardeşlerimi gördüm. İçim cız etti içim. Ama bir sevindim, bir sevindim. Biliyor musunuz? Zahir geldi aklıma. Keşke burada olsalardı. Eğer buralardaysa ellerini kaldırsınlar göreyim onları. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini vereyim onlara. O engelli kardeşlerimize, bedensel engelli kardeşlerimize. Gelecek
Bir tane bedensel engelli, ismi Zahir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok seviyor onu. O çölde bir bedevi gidiyor, domates, salatalık ne yetiştirdiyse artık getiriyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a veriyor. Ya Resulullah diyor, ben şunları yetiştirdim, bunlar en güzel, senin ağzına, senin midene layık, sana getirdim. Ama Zahir'in bir engeli var. Yüzü benek benektir. İnsanların arasına çok girmiyor. Bedensel engelli yani. Belki birileri benimle alay eder. Belki birileri beni küçük düşürür diye çok insanların arasında katılmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözüne kestirmiş. Bir gün Medine pazarında dolaşırken Resulullah aleyhissalatü vesselam görüyor onu. Arkasından yavaşça şöyle yaklaşıyor. Gözlerini şöyle kapatıyor. Zahiri kendi göğsüne dayıyor. Sonrasını Zahir anlatıyor. Gözümü kapattı ama ben kokusundan tanıdım onu. Oy oy ya Resulullah. Şu meydan var ya, şu meydan. Şu yiğitleri, şu güzelleri, şu teyzeleri, şu ablaları, şu gençleri, şu pirifanileri görüyor musun? Emin ol, emin ol. Her biri senin kokunla, senin hasretinle yanıp tutuşuyor. Zahir de öyle. Onu kokusundan tanıdım, kokusundan. Sırtımı iyice yasladım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. İyice yasladım. Ama tanımamazlıktan geliyorum. Gözümü kapattı, sonra seslendi. Dedi ki benim bir kölem var, satıyorum. Yok mu alan, yok mu kölemi satın alan diye pazara bağırmaya başladı. Öyle deyince benim engelli halim geldi aklıma. Döndüm Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, dedim ki ya Resulullah, sen öyle bir köle satıyorsun ki senin kölene kimse 5 para vermez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tam da bu cevabı bekliyor. Şöyle bırakacak, çarşının ortasında sarılacak Zahir'e, hayır diyecek. Hayır Zahir, vallahi Allah'ın yanında da Resulünün yanında da senin değerine paha biçilmez diyecek. Tekbir! 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 Sizleri görünce Sümame geldi aklıma, Sümame. Tanır mısınız Sümame'yi bilmiyorum. Ama ben size birazcık tanıtayım, bitireyim. Biliyorum birçoğunuz şimdi hava soğuk diyor. Ama bu sevginin bir bedeli var kardeşler. Resulullah Aleyhisselam'ı seveceksen eğer bunun bedeni var. Bilal bunu o kızıl çöllerde, o koca taşların arasında, o sıcağın altında ödedi. Sizler bugün Van'ın kalesinin dibinde soğukta ödeyeceksiniz. Bu işin bir bedeni var. Ben seveyim ama elime işte ayağıma taş değmesin, öyle yok. Soğuğa da beraber katlanacağız. Sümame Yemame kralından bir tanesidir, kardeşiyle beraber. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetin 11. yılında ona gidecek. Çadır çadır dolaşıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sümame'nin de çadırına gidecek. Beni Hanife kabilesinden. Sümame diyecek, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olarak geldim sana. Gel iman et, gel Müslüman ol diyecek. Sümame ayağa kalkacak, kral adam. Yanında bodyguardları var, korumaları var. Çekil diyecek buradan. Ey Muhammed, bir daha sen beni Allah'a çağırırsan, sen beni Kur'an'a çağırırsan, Kureyş dinlemem, seni şuracıkta öldürürüm diyecek. Aradan yaklaşık 7-8 yıl geçecek. Medine İslam Devleti kurulacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin etrafına gözcüler gönderecek. Gözcüler bir gün 3 kişiyi getirecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyor. Şöyle başını kaldıracak, bakacak. Aha, Sümame'yi yakalamışlar, getirmişler. Devlet kurulmuş. Vay diyecek Sümame, sen ha? Ben diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki adamlarını bırakın. Ama Sümame'yi mescidin şu kolonuna bağlayın. Burada kalsın. Her namazdan sonra
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sümame'ye gidecek. Sümame diyecek, gel iman et, gel inat etme, gel Müslüman ol, gel sen de katıl bu kervana. Hayır diyecek, hayır diyecek, ben gelmiyorum. Her namazdan sonra gidecek. Ama Sümame inat etmiş. Ama gece olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mihraba geçecek. Gözlerinde yaşlar, dilinde dualar. Ya Rabbi, Ya Rabbi insanlar helaka gidiyor. Ya Rabbi insanlar cehenneme gidiyor. Ya Rabbi bana yardım et. Ya Rabbi şu insanların gönlünü İslam'a aç. Gözyaşları içerisinde sabahlara kadar dua eden bir peygamberi görüyor. Sahi diyor kendi kendine, bu adam niye ağlıyor ya? Bu adamın yüreği niçin bu insanlar için bu kadar tutuşuyor? Niye ağlıyor ki? Anlayamıyor Sümame. Bir gece, 2 gece, 3 gece, 4 gece sürekli aynı tablo. Yine bir gün gelecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sümame diyecek, gel iman et. Yok diyecek. Sümame, sen beni yakalasaydın ne yapardın? Seni öldürürdüm ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ben sana ne yapayım? Eğer sen beni öldürürsen bana haksızlık etmiş olursun diyecek. Resulullah Aleyhisselam şöyle bakacak ona. Diyecek ki salın gitsin Sümame. Sümame'yi salacaklar, gidecek Sümame. Ama aradan 1 saat geçmeyecek. 1 saat geçmeyecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabiyle beraber otururken Sümame uzaktan gelecek. Saçlarından sular damlıyor. Parmaklarından sular damlıyor. Belli Sümame gusül abdesti almış, öyle gelmiş. Gelecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tam önünde duracak. Efendimiz şöyle başını kaldırıp bakacak. Ne var Sümame diyecek. Ey Muhammed diyecek. Sana iman etmeye geldim. Seninle kardeş olmaya geldim. Allah'ın beni affettiğini senin ağzından duymaya geldim diyecek. Sahabeler anlatıyor. Diyor ki vallahi Resulullah Aleyhisselam o kadar çok sevindi ki yerden zıpladı. Elbisesi, ridası omuzlarından aşağıya düştü. Şöyle sarıldı Sümame'ye. Sümame şu cümleleri söyledi. Ya Resulullah, 1 saat önce bana söyleselerdi dünyada en çok kimden nefret ediyorsun? Ben derdim ki Muhammed. Ama şimdi bana sorsalar, deseler ki en çok kimi seviyorsun? Ben derim ki Muhammed. İşte ben şu anda şu meydana bakınca gönülleri Muhammed sevdasıyla yanıp tutuşan Sümameler görüyorum, Sümameler. Tekbir! 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 Sözlerimi nihayete erdirirken şöyle bitireyim. Hani Reci ashabından Hubeyb bin Adi öldürülmek üzere götürülünce Mekke'ye, biraz sonra da onu mızraklayarak, oklayarak, kılıçlayarak, taşlayarak şehit edecekler. Şöyle dönüp etrafına bakacak, gözlerini gökyüzüne dikecek. Ya Rabbi diyecek, etrafıma bakıyorum, etrafımda dost olan kimseyi göremiyorum. Resulüne selam göndermek istiyorum ama etrafımda bir dost yüzü yok. Ya Rabbi, sen benim selamımı Resulüne ulaştır. Aynı anda Cebrail Aleyhisselam onun selamını alacak, ta Medine'ye taşıyacak. Resulullah Aleyhisselam şöyle toplanacak. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sahabeler diyecek ki ne oldu ya Resulullah? Kardeşiniz Hubeyb'i şu anda müşrikler şehit etti. O selam gönderdi. Cebrail de onun selamını getirdi. Ya Rabbi, biz Hubeyb gibi değiliz. Ama inanıyorum ki genciyle, yaşlısıyla, delikanlısıyla, kadınıyla, erkeğine şurada her kardeşimizin yüreği Muhammed sevdasıyla yanıyor. Ne olur ya Rabbi selamımızı Resulüne ulaştır. Ne olur ya Rabbi
selamımızı Resulüne ulaştır. Esselatu aleyk. Selamu aleyk. Esselatu aleyk. Selamu aleyk. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. En emin olan Allah'a emanet ediyorum. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Rabbim sevdanızı daim kılsın. Kıyamet günü de sizleri de bizleri de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Livaul Hamd sancağının altında birleştirsin inşallah. Tekbir! 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 Peygamber Sevdalıları Vakfı Marmara Koordinatörlüğü dönem sözcüsü Yusuf Tuzak hocamıza bu anlamlı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerimden tutup ente Resulullah, ente Resulullah, sen Resulullah'sın desin. Tekbir! 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 Evet, Allah-u Teala sesinizi daha gür eylesin. Kıymetli peygamber sevdaları ilahi ve ezgileriyle sanatçı kardeşlerimiz bizlerle kendilerini dinliyoruz. Esselatu aleyk. Selamu aleyk. Esselatu aleyk. Selamu aleyk. Esselatu aleyk. Selamu aleyk. Hep beraber inşallah. Merhaba, merhaba. Can, can merhaba diyeceğiz inşallah yürü şekilde. Merhaba, merhaba. Can, can merhaba. Merhaba, merhaba. Ya Muhammed Mustafa. Merhaba, merhaba. Can, can merhaba. Merhaba, merhaba. Ya Muhammed Mustafa. Takbir! Bunu mevludate merhaba merhaba jibu mekhlate merhaba merhaba hazirin envate merhaba merhaba khairhati serçava ya Muhammed Mustafa khairhati serçava ya Muhammed Mustafa merhaba merhaba can can merhaba 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 ya Muhammed Mustafa merhaba merhaba can can merhaba 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 ya Muhammed Mustafa. Tekbir! 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 عرض ملك مرحبا مرحبا لدنيا بون خلك مرحبا مرحبا كيف خوش بون انجلك مرحبا مرحبا خير هاتي سرجعبا يا محمد مصطفى خير هاتي
sercava ya Muhammed Mustafa. Merhaba merhaba can can merhaba. Merhaba merhaba ya Muhammed Mustafa. Merhaba merhaba can can merhaba. Merhaba merhaba ya Muhammed Mustafa. Tekbir! Eller kalksın havaya, ses verelim dünyaya. Aşkınla ya Muhammed, yolundayız yolunda. Şu zulümat çağında, hasretin durağında. Şu zulümat çağında, hasretin durağında. Aşkınla kavrulmuşuz, yolundayız yolunda. Aşkınla kavrulmuşuz, yolundayız yolunda. Hep beraber gür bir sesle. Eller kalksın havaya, ses verelim dünyaya. Eller kalksın havaya, ses verelim dünyaya. Aşkınla ya Muhammed, yolundayız yolunda. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Habibullah. Tekbir! 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 Aşkını safi bir beste, her asırda dillerde. Dillerde, gönüllerde, yolundayız yolunda. Dillerde, gönüllerde, yolundayız yolunda. Eller kalksın havaya, ses verelim dünyaya. Eller kalksın havaya, ses verelim dünyaya. Aşkınla ya Muhammed, yolundayız yolunda. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Tekbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Evet, hep beraber inşallah Muhammed'e kısmını söyleyeceğiz. Gür bir sesle inşallah. Peygamberi Hatemikiye Rojroniya her derkiye Hep rehberi alemikiye Taca beni Ademikiye Taca beni Ademikiye Muhammed'e rehberime Muhammed'e rezanime Muhammed'e rehberime Muhammed'e rezanime Muhammed'e. Tekbir! Tekbir! Tekbir!
كاملكيه يا شرع عادلكيه ينومنا عقلكيه قلا قليستاناكيه قلا قليستاناكيه محمد محمد رهبرم محمد 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 رزالم محمد 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 رهبرم محمد 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 رزالم محمد تكبير تكبير جان محمد مسكين ربي عالم بخندن وبكلام مسكين ربي عالم بخندن وبكلام وفي عزة وكلام درمان درد وألم جان 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 قربان محمد جان حيران محمد جان قربان محمد جان حيران محمد محمد نعبي شعكل مبسر لي والكل سلامات مبرلكل طعم مدينة من أول سلامات مبرلكل طعم مدينة من أول تكبير تكبير مسكين دانا بملك تنشو يا عرش فلك مسكين دانا بملك تنشو يا عرش فلك قدش كسبن يكبيك أصد بالكولة وبيرك وجان جان 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 قربان محمد جان قربان محمد جان حيران محمد محمد نابي شكل مبسر لي والكل سلامات مبركل تا مدينة من أول سلامات مبركل تا مدينة من أول تكبير 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 Hadi inşallah gür bir şekilde tarihte nice şeylere şahitlik etmiş bu kale bugün Muhammedi sevdaya şahitlik etsin inşallah. Hep beraber illallah illallah diyeceğiz. Tekbir! 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 أشهد إيمانم لا إله إلا الله شعار نشانم لا إله إلا الله باور بيمانم daha gür inşallah her evetim davam la ilahe illallah her evetim dozam la ilahe illallah illallah la ilahe illallah Muhammed 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 Resulullah illallah illallah la ilahe illallah Muhammed 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 Resulullah Takbir! Takbir!
bütüne ilah, Veda Rabbime Allah, gayri bütüne ilah, Azadiyame billah, canime fena fillah, canime fena fillah, illallah illallah la ilahe illallah, Muhammed 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 Resulullah, illallah illallah la ilahe illallah, Muhammed 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 Resulullah. Tekbir! 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 किताबों कुरान है, फैज़ खुदा रहमान है, रिया दीन जियान है, खलासिया इंसान है, खलासिया इंसान है, इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद 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 रसूलुल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद 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 रसूलुल्लाह. Tekbir! 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 عدالة ورستية، أخلاق خوش درستية، خدا جمال خوستية، حبيبي خوشاندية، رسولي خوشاندية، إلا الله إلا الله لا إله إلا الله، محمد 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 رسول الله، إلا الله إلا الله لا إله إلا الله، محمد 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 رسول الله، إلا الله إلا الله لا إله إلا الله، محمد 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 رسول الله. Tekbir! 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 الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك. Sanatçı kardeşlerimize seslendirdikleri bu coşkulu eserlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Rabbimiz İslam adına haykıran her sesi daha gür ve daha güzel eylesin. Kayıp bir çocuk Halit Aras şu anda platformun yan tarafında, ailesi gelip alabilir. Evet, şimdi değerli peygamber sevdaları, programımızı bir dua ile nihayete erdireceğiz. Duayı okumaları için eğitimci yazar Faysal Arslan hocamızı platforma davet ediyorum. Buyurun hocam. Tekbir! 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 Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, bu meydandaki kardeşlerimiz ve başka şekilde bize ulaştırılacak bilgi sayesinde, verilen bilgi sayesinde ulaştığımız, bildiğimiz, çekilen milyarlarca salavat, okunan hatimler, yasinler, ihlaslar, fatihalar hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey bizim yüceler yücesi Rabbimiz, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Ya Rabbi, senden başka dualarımızı kabul edecek ve istediklerimizi verecek kimse yoktur. Bugün alemlere rahmet, Peygamber Efendimiz'i
biraz daha anlamak için toplandık. Rabbimiz, diz çöktük, el açtık. Yalnız senin mağfiretine sığınıyoruz. Sana açılan ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Titreşen kalpleri, niyazda bulunan dilleri huzurundan boş çevirme ya Rab. Ey adalet kılıcıyla zalimin zulmünü kıran Allah'ım, mümin, münafık, kafir demeden dünyada herkese ilahi adaletiyle muamele eden yüce Allah'ım, adaletini yeryüzünde hakim kılacak ordularını gönder. Zalimleri kahredecek mücahitleri gönder. Adaletini tesis edecek yöneticiler gönder. Ya ilahi, iman kardeşliğini diğer bütün kardeşliklerin ve yakınlıkların üzerinde tutmayı nasip eyle. Birbirimizi sevmedikçe kesinlikle mümin olamayacağımız hakikatini kavramamızı bizlere lütfeyle. Senin için birbirimizi sevmeyi nasip eyle. Müminler olarak birbirimizle kardeş olmaktan başka bir seçeneğimizin olmadığını bizlere göster. Müminler olarak kalplerimizi birbirine ısındır. Gönüllerimizi birbirimize kaynaştır. Bize birbirimizi sevdir. Ey bizim yüce Mevlamız, bizleri elinden ve dilinden emin olanlardan eyle. Hiçbir gölgenin olmadığı o müthiş günde özel olarak gölgelendireceğin müminlerden eyle. Allah'ı veli edinenlerden eyle. Resulünü veli edinenlerden eyle. İman edenleri veli edinen ve bundan dolayı zafere ulaşan Allah'ın taraftarı olabilmeyi bizlere lütfeyle. Allah'ım, kardeşlerimiz zulüm altında feryadu figan ediyorlar. İmdat çığlıkları yükseliyor. Filistin, Irak, Suriye, Myanmar, Yemen, Doğu Türkistan, Afganistan ve daha nice kardeşlerimize yardım et. Zulüm ve esaretten kurtar. Ya Züntikam, bu mazlum, mustazaf kardeşlerimize zulmeden zalimleri kahru perişan eyle. Yetim bırakılan evlatlarımız, dul bırakılan annelerimiz, çiğnenen mukaddesatımız hürmetine gücümüzü topla, zaaflarımızı gider. Biz mazlum, mustazaf kullarına yardım et ya Rabbi. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun Allah için cezaevlerinde bulunan bütün kardeşlerimizin hürriyetini nasip eyle ya Rabbi. Bizleri bu mazlum ümmetin ağır yükünün altında ezdirme. Ümmeti Muhammed'i felaha erdir. Bizleri mahşer günü Resulullah'la beraber haşret. Rahmetinle bizlere lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım, burada toplanan, dualarımıza amin diyen kardeşlerimizi bağışla. Hastalarına şifalar ihsan eyle. Borçlulara edalar ihsan eyle. Ayaklarını sabit kıl. Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Resulü Kibriya Efendimiz'in elinden Havz-ı Kevser'de su içir ya Rabbi. Amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.